Xulasa remixlarga gap yo'q. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun studiyamizning mehmoni Qarabay kinokomediyasining bas aktyori, ovulimizning qara yigiti Alpamiz. Assalomu alaykum. Qisqachasi, Alpamiz do'stimizga qo'shiqning original hamda remix variantini eshittirib, uning reaksiyasini hamda fikrini eshitamiz. Let's go. Let's go. Поехали. Qanday sensiz ma'nosiz kunim, qanday achinarli ahvolim. Al endi bo'lsa remiximizni eshittiramiz. Cho'ngina seni sog'indim, seni sog'indim, masalim sog'indim, go'zalim sog'indim. Kecha uxlamadim, bugun uxlamay. Al endi ikkinchi qo'shig'imizni eshitib ko'ramiz. Şansları dostluğa teşkûmden kışı bitir şanslığı Benim şigit vaktıma senin kız vakti Al endi remix. Şansları dostluğa aşkımdan kışı bitir şanslığı Benim şigit vaktıma senin kız vakti Al endi so'nggi qo'shig'imiz bir eshitib o'zingizdan bir baho bering. Ketdik. Original. Yes. Faxretamiz, seninle biz faxretamiz. Faxretamiz, vatan deya faxretamiz. Qo'limda ko'tararman bayrog'im. Bu vatan menga aziz har yog'im. Tatuduz, ko'plikli xalqmiz. Bu go'zal O'zbekiston to'prog'i. Tatuduz, ko'plikli xalqmiz. Bu go'zal O'zbekiston to'prog'i. Remix. Faxretamiz, seninle biz faxretamiz. Faxretamiz, vatan deya faxretamiz. Qo'limda ko'tararman bayrog'im. Bu vatan menga aziz har yog'im. Tatuduz, ko'plikli xalqmiz. Bu go'zal O'zbekiston to'prog'i. Tatuduz, ko'plikli xalqmiz. Bu go'zal O'zbekiston to'prog'i. Faxretamiz, seninle biz faxretamiz. Faxretamiz, vatan deya faxretamiz. Maqtanamiz, bizlar hamon maqtanamiz. Maqtanamiz, vatanim deb maqtanamiz. Faxretamiz, seninle biz faxretamiz. Faxretamiz, vatan deya faxretamiz. Maqtanamiz, bizlar
Ал достар, қосығымыздың оригинал һәм ремикс вариантын естіп болдық. Енді алпамыс достымыз өзіңіздің пікіріңізді азғантай білдіріп кетің. For the first song, I really like the remix because it's some kind of love music. And then it's not easy to remix love music for somebody to listen and dance. So I'll say I really like the first one just because it's a love song and you remixed it and it sounds so well that somebody can listen and dance to it. Бұл бірінші қосығымыз. Енді екінші қосық. For the second song, it's an old song. Starry Musica, very old. And then it's a song more of like for parents, for old people. But then this young age, the youth, if they listen to songs like this, they will be able to dance and then shake their body. So I think it's also very good in the sense that you remix the song from, let's say, high life to this current music in somehow which the tempo also moves very smooth. Рахмет. Ең соңғы қосығымыз туралы бір айтың енді. With the last song, I really enjoyed it. Among the three, I'll choose the last song. Simply because the last song, it's more of like Afrobeats, Afro music, which is very good. I really like it. In the car, if you listen to some music like this, driving, moving, driving for a long journey, you are going to enjoy it. If you go to the clubs, the discos, it's a hit. I really enjoyed the last one. Алпамыс, рахмет көп-көп. Хуласа ремислауге гап жоқ. Кенге жұмислауға Ahmed. Спасибо большое. Пожалуйста. Рахмет.